Rongsopi pulote kaike sitami Kangthirjir abangke kenang sot. Rongsopi jong si Kangthirjir pulote ratatum okpran sitami Kangthirjir po. Lapen ang tan pen Rongsopi nang kihumri ji atum sitami Kangthirjir Rongsopi ke thek long pen aning karong lapen aning kang sam sitami dopon po. Lasona puthak Karbiang Long Autonomous Council hinpen mathapon si Jak Hong ni Pai ke thomari Taralangso Jutang Aklam along Karbiang Long lapen West Karbiang Long angkang ke doan Municipal Board atum Aphan JCB pen danglok truck Keron ajalmek paman pon. Bangso Gari pen danglok JCB Keron pen laki 15 Finance Commission surihini ra inkoy rapho atangka pensi Municipal Board atum Aphan ron ponlo. Bangso hudaluhi sarpongman pen KECC eman parta MLA Tuliram Rong hanga chitong dunalong Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Habitiron MLA Lunsing Tiron lapen danglok ki ongdung EM atum chitong dun. Bangso hud KECC M Tuliram Rong hanga ningje ponabangke non malom Karbiang Long angkang along ki doan Municipal Board chokumaratum bainong kelong lepwa men pen kachisong asaideng bo. Bonta laki nang litum chilang rai nang jia podlo. Atheke laki town committee punoy mate municipal board punoy laki amithang jongjong sarkar mate independent government. Nang litum jong se amithang boreng ang hoy ki pekpon aphai ong munak pulti nang litum kunat pensi bainong ke long pon thek popusi ningji pon. Committee tumhan ba municipal board tumhan on hangai site kuribom se long le. Employee tum sita nang tum chirang rai nang ye polo. Ethe Town committee lapian ke municipal board at municipal board atum ke lagi independent government, self government. Lasi nang lik tumyong si ladak nang limitang aking kacar jab dia pang pen nang tum ang tandam jui. Dia nang tum ladak jitu warenga warsai sakuri bakuri pi bangke nang tum unlimited. Hala source pen income source revenue source. Penato mangge limit cross that pulong de person salary na to bipo. Say for example, per year you're getting the revenue 1 crore. Sida na to employment na to man sakuri piye bangke na to mangge 3, 4, 5 crores pulong de la bangke na to mangge lage limit cross that la. Jat sitami bainong kilong li municipal board chukumar at tumaphan sitami hajara biti pen sitami matha ponang kokpo lapen municipal board atum chilang pamme pensi boreng ang hoy pek ponang ji athe alang litum sitami asomardo lasi nili labang so puthak sitami matha pon bom lu putasi em rong hang pen ningji pon thu ibo kenega এতিয়া আমি এবিলাক গোটেইখিনি ইয়াত ট্ৰাক আমি ডিস্ট্ৰিবিউশন কৰিম ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ বিলাকৰ আমি স্যালাৰি দিব লাগিব Kalimala tuman dorma pinangi lasinili non ke marchet bojar committee tumta bojar committee bilak to paribo kintu baki bilak town committee bilakor nejor revenue loi sai he apnaloke kam koribo lagibo aro salary jate ami Karbiang Autonomous Council ami etialoke salary to regular die asu dorma tu karon agote apnaloke sao je ইয়াত কংগ্ৰেছৰ দিনতেও বা এজেসি গভৰ্ণমেণ্ট থাকোঁতেও 18 মান্থছলৈকে ইয়াত স্যালাৰি দিব এটা ৰেকৰ্ড আছে কাৰ্বিঙত চেকলোজন ক্ৰেনাৰ কেপ স্যালাৰি পিউনে দো কাউন্সিল এমপ্লয়ি তুমভান লাভেন কংগ্ৰেছ হওতামে কাচাৰী হতা 12 months 8 months अंता स्यालारि पिउने काउंसिल स्टाफ हुंदो सिदा उनान के Nili din o nili arpu ende pen ke salary bang ke onan ke regularize ki piye pani litum body pon bom no la pen ke last bang so hut KCS satum Aphan sitami Taralangso ki Kangthirjir Aphan Kapado Aphan pi pajur pon news report KTV news